Karang kajing ja mene ba ki pulit Asam kilawan ban penjulur no ya kini kajing temu jongka Sarkar Meghalaya khamtam katanat MECB makimut ban ona highlight chane sapo kisnong khaput te kaladon kajing ja ka ba he mene ka hadu baki pus jongka Meghalaya kila syarat dut ki pulit jongka Asam ba kumjuru UMDC jongka Mauti ubak Charles Mangar ubak lalik bentuklar mene hangtei ula syak takti ki pulit jongka Asam kade ka jingja ka baja mentasngi kade ka jingja ka balaja po ka snong yong khuli ka badon haki than terngah jongka khaput Meghalaya bat Asam Kumpulan benerap ke hadin bagi pajak nong snong jong kete ki than khaput ki laut lanam sha ki bor jong ka sarkar khamtam jong ka MECL bakin punpoi ye ki boarding sapo kite ki snong khaput te nakaleng ka MECL kala simkhia mani kram ba government baki layo kata sanction ka balong saw hadu sanlak bakin lek punpoi kata boarding stay te hamne hadin baki ni ki bor jong ka MECL kila yakran bat ki board district khamtam ka DC bat ki pulit jong ka Briboi district bakin aya ka jing pahara bakin nik ban te kini ki pos elektrik nrei ka basusi kalong ba nakaleng ki board district khamtam ki board pulit jong ka Briboi district kimsem lala ban poi hakate por ikan hangne kini ke snong yong puli mas nyo jing tip nakaleng jonga lawan ban mare hang ni ring lapoi khamslem nakaleng jonga ru ring ai kublei ke pang ni nongkit kam jong kam FPSO jongi ki balaan daduk ke por pra beje fasting ladon hakane jaka hang ni mas nyo jing tip bau ni Asam usai kini ki pos elektrik nang ni hakaba ki MECL jongi amut ban ai boarding kini ki snong jongi ni kat kum gejing keren ban sim jong karaj marwat ni abang ape ki kot bisla uni rang dei put Usam jongi kam dei ga disputed area kani ga dei this is purely Meghalaya tenrei ga basngusi kalong bahadin bala pentip susi pemerintah ga dei ke porsau je naduk pendai bije la pentip SP jongi dang poi mentah la pentip nakaleng jongang la pentip deputy chief minister ru habide begini lagi basngusi kalong bah nakaleng gi polis jongi na Meghalaya hang ni ki poi tang khat lai khat sau ka sangut ndai na Asam ki wa kiwan hadu lai bos sau bos ngala persyang ban khang persya banyele igini gi pos bepli gini gilong kimi ki jongi nak MPSO ki la persyang banyele ban khang banam island ya ke jing remove fi gini ki pol hang ni ndai kumno kin le bepli ikin thai bro kimla ban lai ite gi pai ba jongi gi don hang te menta kinong song snong jong kan ki area ki persya ai ke jing weng yu ni ndai mdon nong ya dai ki long ke ai basungsi ngadala deru ala ong yu Indonesia upulit Asam war ketakti yang ndai wetan yang kat bangadang khang ban penyi ban remove ye gini ki pol hang ni kalong ke ai basungsi gini ki jingja dang man hekini kini singi don ki jing kren between Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya kini baru khaj kedai master plan nak mentah ke jing penbet yo put Usam ndai kan ni kedai ke jaka bat kum MDC hoi ngamdei dengan ke konsumsi ngalai phone ni ba sotun yang don meeting do men step on the way he's coming ndai ke jingkit klik yo put Usam jong ga dong ri boy ga jongi ba ga jela Meghalaya bro kowe ngamban se na kowe ga konsumsi ban wanang ni ban yu i lagi jong hikmat ban nga thang hadu kata ban yu i hang ni ban Meghalaya ga jongi ngem don gano ga jingkit klik nagaleng jong sarkar ga jongi nadu men step hadu menta iwan menetang majistrit jongi ibarap inle yur ma iru bopli ila persyang ka bor ga jongi imla ban lay ay shanongin poy man ngayo iba ini ki baro ki de failure jong government ngala pentip deputy chief minister jong iba preston tu song bar om tangata nagaleng jong aku mu MDC ini ki de schedule area ki bahap apok ka Khasils autonomous district council ki hap apok jong ka right marwet bat ki hapro hapo jong usim jong ka himam lim hapo jong ka district council ka ngala pentip UCM jong iba titas kain nagaleng jong iru ila phone so deputy chief minister
bad imat ke jingi keren kampoi sunsun. Dengan susi bana kali yang ke government jongi kamla ban lei. Hang ni mentangin le yu tang mangi keniat kan ni. Ngina mlak ban yu fight bat ki. Ngila ban yap ro. Di mentang kila sailot ing ni saut lagi pos badon hang ni. Ngimla ban lei ngimla ban kangi ki. Namar pengimbiang ke manpower. Bana kali yang jongang la keren ye deputy commissioner di jongi ro. Ikong RM kurba. Nagali yang ke jongi. Nagali yang jongi la pha gi lagi majlis jongi. Dengan susi bahaduk mentahi hidan tangkat ni balai ke government of Meghalaya yang sungi kamdon beri gini gidau giba perlong ya ka asam makan yurat yang ni nakalian juga seng harangkat ke jitri lang juga bat ke department juga MCL banle ke ke bahatam nak bentaki ni gnong snong ha kane ke jaka ni gnong ko ke pat ke basusi bang ya kendo da kane ke jing ja ka balong ha kane ke sing bamenta ka kansan nakalian jong video juga asam kilatur kansan puk dau paj ba berkilawan lagi hek kulit kilawan lagi majusut ki babun kali nak kalian jungi kasit ke jungi pat kim sim lala ban pembiang ya kita ki banwan ya keren banwan ya sai na ka benta banyada ya kane uput usam jong ka jaka ka jungi tengi sudai ban ai khublei khamtam kerpang ye MDC jong ka mau hati ibalawan nadu ka jaka ka bajengai ban wan yarap ibai ya kata ka jingi ki bangi kum ka briu hunyo trap kum ka jelame kalaya hi bara kowe ya kenduk bar kene ka jingi